kad na jedan put Milutin kaže Ramadane i ovaj Mile glumac, pazi tamo nešto ogromno sam video, skaču nešto, ma šta si video, kažem ovaj Mile, ovaj glumac. Ma nešto veliko, kaže, preskoči, kaže ono jarog, one šančevi i preskoči ono gore. Čekaj be polako da vidimo šta je prvo, ne znamo da vidimo šta je. Mi se približimo kad vidimo pa ima na 60-70 metara, kad vidimo kenguri. Koliko komada? 2 komada. 2 kengura i oni juru, trči ovaj Milutin, ovaj Mile glumac i ja potrčasmo. Ovaj Mile glumac ode na levu stranu, ja odo na desnu. Kaže, pazi Mile, možda nisu kenguri, kenguri su. Ma odakle su, kaže, došli, sigurno iz Niko kao ja, ne možete mutiti, ne možete ispeći. Mile uzede pušku, brzo, tamo, ja ovamo, Milutin s one strane i kad bi Milutin se onaj svoj karabin nišanio, opali. Kako je opalio? Opalio sa karabina i ne, obori ga. Nišanio dobro. Ma nišanio, nego obori ga. I još jedan sa snijega i on naleteo ovamo, prešao i on počeo da juri taj kengur, ja pa s one strane. Ja uzme, pazi, kaže Milutine, kaže, evo ga s ove strane još jedan. Ma gađaj ga, ma čekaj, kako da ga gađam kad ga ne vidim preko brde. I on prešao s ove strane i ja ga nišanim, opali ga sa ideal. I obori ga, i obori ga, i obori ga. Niko kao ja. Niko kao ja. Koliko je kengur bio težak? 260 kila je bio. Se jede meso od kengura? Jede se. Ne, jeo sam ja. I ovaj Mile glumac isto jeo. Kako izgledalo to meso od kengura? Kod njega smo ga odrali. Da. Evo Mile glumac, pa pitajte i njega. Odrali smo ga i ovo, lepo je meso, nije loše. Začine treba dobro. Nije žilavo kao na divlju svinju sve. Jeste, ovo je specijalna sprava, vidiš? Vidite, ovo jeste na kenguri. A ona prvo doziva. Da čujemo, kako doziva? Ona doziva prvo i kad čuje kengur odmah se ukopa on. Možda čujemo kako dozivate kengur? Može, evo. Čekaj malo. I to. I kengur se ukopa odmah kad čuje zvuk. On misli da mu je ko da neki rođak neki. I on mjesto da beži, on u koči se stane. I ne znam ni ja šta mu je. Da li ga sigurno hipnotizira.